bidasubirwaho rero Alliance Fleuve Congo ikabisoho itangazo rikomeye cyane, akaba ari itangazo bashyizeho umukono cyangwa basohoye ku wa 2 Gashyantare 2026, itangazo ryihanangiriza FARDC, itangazo rivuga ibyo FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bari gukora muri Minembwe, by'umwihariko bikaba biri guterwa n'umujyi wa Uvira, aho AFC M23 yavuye mu mujyi wa Uvira. Ibibazo bikaba bikomeje kuba ku Banyamurenge, aho indege z'intambara bagiye batanga ingero nk'uko tugiye kubigarukaho muri inkuru yose uko yakabaye mu bihe bigiye bitandukanye, zakomeje kugenda zigaya ibitero ku baturage b'inzirakarengane b'Abanyamurenge b'abasivile bakomeje kugenda bahitanwa n'ibi bitero. Iri tangazo rero reka ndibagezeho uko ryakabaye nk'uko Alliance Fleuve Congo M23 irishyize hanze. Twize cyane rero, reka dutangire. Ihuriro Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 Mars mu mine AFC M23 riragaragaza impungenge zikomeye kwihohoterwa rikabije rikorwa mu buryo buhoraho kandi rigamije abantu ku giti cyabo, riri gukorerwa abasivili Abanyamurenge mu Minembwe mu bice bikikije no ku misozi miremire, nyuma y'uko ingabo zaryo zivuye mu mujyi wa Uvira. Kuva izi ngabo zavayo, imisozi miremire yahinduwe ahantu harimo intwaro nyinshi n'igisirikare cyinshi, by'umwihariko hateguwe koherezwa ingabo zo ku kigero kinini n'intwaro ziremereye, ndetse hashyirwaho n'ibigo by'imirimo ya gisirikare n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa. Izo ngabo zirimo FARDC, FDLR, imitwe ya Maimai, Wazalendo, abacancura b'abanyamahanga n'ingabo zimwe zo mu ngabo z'igihugu cy'u Burundi zikora zifatanyije zigamije gukorera Abanyamurenge ibikorwa byo kubamaraho burundu hashingiwe ku bwoko bwabo. Mu cyumweru gishize, imidugudu myinshi ituwe cyane yagabweho ibitero byisubiramo birimo ibisasu bikomeye byaturutse mu kirere hakoreshejwe drones z'intambara n'indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 25. Uku kuva kw'ingabo za AFC M23 muri Uvira kwasize umwanya ufunguye kuri izi ngabo z'ihuriro, ubu zirimo gukora ubwicanyi ndengakamere, zishyiraho gufunga burundu Minembwe, zibangamira urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa, kandi zisenya ku buryo buhoraho ibikorwa remezo by'abasivile birimo amazu, inyubako rusange z'abaturage n'amazu y'ubucuruzi. Ibi bitero biracyakomeje mu gihe itangazo risohotse. Igihombo cy'abantu n'icy'ibikoresho ntibishobora kubarwa neza kubera ifungwa ryose rya interinete ryashyizwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, bikiyongeraho ihunga ry'agahato ry'ibice binini by'abaturage b'abasivile bahatiwe guhungira mu mashyamba abegereye kugira ngo bahunge ihohoterwa. Ibi bikorwa biri mu murongo uhangayikishije ibitero byabanje, by'umwihariko ibyabaye guhera kwa 22 Mutarama 2026 muri Mukoko, Gakenke, Poizero, Rugezi na Biziba, kimwe n'ibitero byisubiramo byagabwe kuri Kundondo, Mitamba na Kirungwa. Ihohoterwa ryakomeje nta nkomyi kugeza mu gitondo cyo kuwa 2 Gashyantare 2026. AFC M23 iranaburira ku kwiyongera yegeranya n'ishyirwa mu bikorwa ry'ingabo za leta ya Kinshasa mu buryo bw'ubushotoranyi mu bice bya Rwitsa-Nkuku, Poizero, Mulima, Kananda, Fizi na Baraka no mu nkengero zabyo. Aha hantu hamaze kugaragazwa nk'ibigo by'imirimo ya gisirikare bikoreshwa mu gutegura no gushyira mu bikorwa ibitero bigabwa ku baturage b'abasivile bo mu misozi miremire. Ibikorwa by'igisirikare birimo ingabo zidasanzwe za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'izo Burundi, ikoreshwa rikabije rya drones z'intambara ndetse n'ishyirwa ry'ibikoresho biturika mu bice bituwe cyane. AFC M23 ishimangira ko ikoreshwa rya drones ryiyongereye cyane, rikaba ryarahindutse hafi ya gahunda ihoraho guhera kwa 22 Mutarama 2026. Nk'urugero, drones 6 zakoreshejwe kwa 29 Mutarama, 5 kwa 30 Mutarama, 12 kwa 31 Mutarama, 8 kwa 1 Gashyantare 2026.
Ibi biturika byibasiye amazu, insengero n'amashuri bituma habaho igihombo kinini mu basivile by'umwihariko abagore n'abana. AFC M23 ibona ko ibi bintu ari ingaruka itaziguye yo kuva kwayo mu mujyi wa Uvira n'iyica amasezerano rigaragara ry'agahenge ryakozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Agahenge kari karemewe kandi kemejwe ku mugaragaro n'impande zose nubwo ibiganiro bikomeje kubera i Doha. AFC M23 ishimangira ko idashobora gukomeza kwihorera mu gihe cyangwa guceceka mu gihe hari ihohoterwa rikomeje kwisubiramo rigambiriwe kandi rikorwa mu buryo buhoraho, rikaba rihagarariye bitewe n'imiterere yaryo, ingano yaryo n'intego irigaragaza icyago nyakuri kandi cyihutirwa cya jenoside ikorerwa umuryango w'Abanyamulenge. Ihanganye n'iri hohoterwa rikomeje gukorwa mu buryo bwa gahunda cyangwa bwateguwe, rihitana ubuzima bw'inzirakarengane kandi bigaragara ko rishishikarijwe n'umwuka wo kwihorera wakurikiye kuva kwacu mu mujyi wa Uvira. AFC M23 irasaba ku mugaragaro kandi mu buryo bukomeye umuryango mpuzamahanga, turahamagarira abafatanyabikorwa mpuzamahanga gufata ingamba byihuse bagakoresha uburyo bukenewe bwose kugira ngo bahagarike ubu bwicanyi ndengakamere kandi bahatira ubutegetsi bwa Kinshasa gukura ingabo zabwo mu minembwe no mu bice bikikije, bityo abaturage baho bongere kubona amahoro, umutekano n'ubwisanzure bwo kugenda. Izo ngamba ni ngombwa cyane kugira ngo hahagarikwe ibitero bikomeje, hirindwe ko habaho jenoside ikorwa mu bwiru kandi habeho kurinda mu buryo bunoze, burambye kandi bwizewe abaturage b'abasivile mu misozi miremire. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane, iri ni itangazo rikomeye cyane rishyizwe hanze na Alliance Fleuve Congo, Mouvement du 23 Mars, AFC M23 mu mpine, aho bakomeje kugaragara ibyo tumaze iminsi tuhagezaho mu bice bitandukanye byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu misozi miremire, aho hakomeje kubera imirwano ikomeye cyane, by'umwihariko bakaba bakomeje gukoresha izi drone z'intambara zikomeje kwangiza ibikorwa remezo bitandukanye, ingo z'abaturage. Abaturage bakaba bakomeje kuhasiga ubuzima nk'uko twabibagejejeho mu matangazo amaze iminsi atangwa na Moise Nyarugabo, umwe mu bayobozi muri AFC M23, ariko nanone akaba abaye umudepite i Kinshasa muri leta ya Kinshasa, ariko ni umunyamurenge. Rero amaze iminsi avuganira bagenzi be agaruka ku bibazo bikomeye cyane bakomeje gukorerwa ku bitero bya drones z'intambara ndetse n'izindi ndege z'intambara zikomeje kugenda zigaya ibitero ku baturage mu misozi miremire ndetse no mu minembwe ahatuye Abanyamurenge, aho iri huriro rigari FRDC, FDLR, imitwe ya Mayimayi, Wazalendo, abacancuro b'abanyamahanga barimo aba Eric Prince, ba Blackwater, abacancuro b'Abanyamerika n'abandi batandukanye, Tshisekedi yazanye ndetse n'izindi ngabo zitandukanye zirimo ingabo z'u Burundi nk'uko twakomeje kugenda tubigarukaho. Rero muri ibi bice bitandukanye birimo muri Mukoko, Gakenke, Poizero, Rugezi na Biziba, hakaba hakomeje kubera ibitero bikomeye cyane, tutibagiwe ku Ntondo, Mitamba na Kirungwa. Ngira ngo rero murumva neza ko AFC M23 ibyitangaje, abazi neza iby'intambara, abazi neza ibya AFC M23 yivuze ibi, babazi ibyo ibigiye gukora. Nubwo ari ibiganiro bikomeje kubera i Doha muri Qatar, aho bavuze ko Uvira igomba kuzamo ingabo za MONUSCO, uko byagenda kose nihatagira igikorwa AFC M23 irasubira muri Uvira yongera itabare abaturage. Ibi byo sinzi niba birashyirwa ku Rwanda, cyane ko AFC M23 nyuma yo gufata Uvira mu gihe gito cyane hashyizwe amasezerano hashize iminsi mike hashyizwe umukono ku masezerano ya Washington mu mbabarire. Ibi rero bikaba biri mu bintu byatumye M23 ishyirwaho igitutu kugeza ivuye mu mujyi wa Uvira. Turaza gukomeza gukurikirana niba AFC M23 iraza kugira ikikora mu gutabara abaturage b'Abanyamurenge, by'umwihariko iturutse ku isoko ariyo Uvira, ikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane. Ndabakunda cyane, mukomeze mwane nanjye nk'ibisanzwe ni Pilot News TV muri abagaciro.